باب 5 فصل 3 درس ديك من هذا المسلم. المادة الثانية ويندن الإمرين في أقام رقيق ما يوتن في نياو جبيدو جيابه. ألف الإتك رين دينغول. أولا تعريف أن دينغول إنه الإتك رين دينغول تحرير الملوك مملوك ورين دينغول جيابه وتخليص إلى دينغول من رق العبودية إتمو لما تشنغا كماتشين دينغول. ثانيا حكم نياو من حكم الإتك في نياور يندنقل الندب وقيدا والاستباب وقيدا لقوله تعالى فك رقبة وقوله ما كنا صلى الله عليه وسلم أعتق كلا من رقبة كان دال مؤمنة من قم أعتق الله التي تطورين بكل إرب كلا ترال منها ماكو كان كجيادا إربان ترال منه لون تمكو من النار إما بيتن منها ماكو كان كلون إربان ترال منه ماكو كان كجيادا من النار إما بيتن حتى إنه هكذا كلا يأتي اليد koni orin ingista jungo pullo on biliyadi sabu jungo jiyaɗo warrijila e koyngal oɗangal ɓe rijili sabu koyngal oɗangal wal farji e farji oɗan mbi falɗi sabu farji oɗan ko noon ha tere en fotimma. salisan hikmatu nafoore mum hikmatul etik nafoore rinɗingol taklisul adami ko laɓɓingol oɗo ibnu adama almasumi renaɗo min darari ittamo e lorra maccangako hatta yamlika nafsa ha fi kankadi o jeeya hoore makko wama naafi o e nafooreji makko ni وتكمل تم أحكامه نياور مكونه ويتمكن نيو من التصرف يمر بفعل سقل مكو في نفسه في هور مكو ومنافع نفورج مكونه على حسب إرادة إدو يمر فانو مكونه واختياره كدوني يسبقل مكو أحكامه نياور منه أحكام الإتق نياور ينتين بالله أولا يحصل هنا حقه الإتق رينغول بلسن سرين سبقونغول فينيغول wano ka anta wano wigol an harrun ko apullo nani aw atekon ma rindina manani aw harrartu kama mi rindini manani aw atakutu kama mi rindini manani ɗum fu kama yasul wano heɓorta bi kanayatin no majjiri seeɗa no suuɗori lakin ko maniyatil etiki hara ɗon noon ko wondude anniyagol rinɗingol naha wigol laqad khallaytu sabilaka gomɗi mi liberi laawol maangol hara mo anniyi ko rinɗingol aw la sultana li alayka ma he mi mara dole hoore ma hande kadi masala misal haramo fiɓi ko ɓaymi rinɗinima woni saniyan yasihu ina sella al atu ko rinɗingol mimman yasihu immorde kala on sello tasarrufu ferlisagol makko filmala e nder jawdi makko ni ben yakuna nde latato aqilan balikan rashidan wala yasihu sellata itokol majununi rinɗinande feetuɗo walla sabi wona rinɗinande payko wara payko no mari maccuɗo payko gonɗaɗo wiya rinɗinimo nerin inande tan sellata wala safi wona jofoojo almahjuri alay tata himo heeda e jawdi makko ni liyada mi sabu wasagol jawaji dagagol tasarrufatihi firlisagol ɓeeɗo almaliyati firlisande jawdi yankoyagal salisan ida kana silati kad waɗi o jiyaɗo mamlukan ko jeyaɗo lisnayni ɗiɗo o aksara ma ko ɓuri ara ko yimɓe ɗiɗo ma yimɓe tato kafi maccuɗo fataga hadu suraka e goto e kafi ɗaɗɗi rinɗini nasibahu keɓal mungal min e makko uwima haray koyo mesire alayhi e hoore makko albaaqi e geɗe ɓe ko hedditi ko in kana so laati ko musiran ko yaajiraɗo owti kal abdu o rimɗina jiya ɗon kulluhu o fof ko ɗum ɓuri in kana so laati kadi le musiran ko faaɗiraɗo bimana o mara moyen utika o rimɗina min e makko ma utika kon ko rimɗini fagat fet ko hedditi kon non e wori wo te kawli sallah sallam sabu makko ne laaɗa man ataka kala rimɗin ɗo sharika lahu kafi ɗiɗɗo makko fi abdin e jiyaɗo fa kana laato ma a wondude makko ma yabulu ko konko wawata timmude samanal abdi coggu jiyaɗo ko hedditi kon ɓuwima alayhi koye mesiri e hoore makko ɓiwimatal adili mesirande nunɗal wawtiya o jonna suraka o kafi ɗiɗɗi makko ɓen hasfata hon geɓe maɓɓe ɗen wawti o rinɗina jami'ul abdi ndendanangal jiya ɗon wa illa sowona ɗum utika haray o rinɗinama min e makko ma utika konko rinɗina ɓe mana haray dimo on woni e hara jiyaɗo woni dimo à 33%, amma 66% on reko jiyaɗo. Rabian nayaɓun ɗum man allaka ko kala on mo tawata hino yowiti itqul abdi kala winguɗo rinɗingol jiyaɗo ala shartin e dow sharti min e makko inda wujudi sharti sanga heɓagol sharti on wa illa sowona ɗum fala aray hani o yakko jiyaɗo man kala wiɗo anta an harrun ko adimo in waladat imrati waladan so tawi woni ɓeygu an jibini gorko haray ami wattima fullo haray mi rinɗinima
utika minhu haray on ɗon o rimɗinte sa'ata wiladatiha ila ka debbo on jibini ɗon tawi ko ɓiɗɗo gorko jibina haray o yawoni pullo. Khamisa man kana lahu kala mo laatani ɗum abdum jiyaɗo faataga o rimɗini baado yoga e mum utika alay haray ko yo rimɗin e hoore makko kadi albaqi ko hedditi kon li umumi sabu huɓɓutugol kawli sallah sallam naataga kala rimɗinɗo sharka law ka fiɗiɗɗoma fi abdin e jiyaɗo alhadisa ka hadis on hatti ɗon wa qawli e mako nelaɗo sallah sallam naataga kala rimɗinɗo shiqsan lahu geɓal makko fi mamlukin e jiyaɗo e fihi e muɗum min malihi fi mamlukin e nder jiyaɗo makko fihi mo woni e nder muɗum malihi ko ɗum woni jawdi makko ndi. Sadisan man ataka kala rimɗinɗo abdan lahu jiyaɗo makko o abidan ma ɗum jiyaɓe fi maradi e nder nawnare makko alladi nde yamutu nde o mayata fi e mum yu'ta haray rimɗinte minal abidi immorde jiyaɓen alqadru embere alladi nden yattasiu nde wawata newade yaaja lahu wonande ɗum asulsu tataɓal jarnimi mana jiyaɓe embere ko tawata feƴƴata tataɓal jawdi ndi ƴettuma nde tawno haada ashbahu ko ɗum ɗo ɓuuri nandude bil wasiyati e wasiye on wal wasiyatu wasiye on la tajuzu o dagotako fi actara min asulusi ko ɓuuri ɗuɗude tataɓal jawdi ndi. ba on attadbir ko huccingol awalan tarifu ko andingol en ɗon attadbiru huccingol taaliqu ko wingugol e teqil mamluki rinɗingol jiyaɗum ala mawti malikihi e dow maygol jeyɗomo on ɓen yaqula sayyidu masalande pullo on wiyanta li abdi jiyaɗo makko anta an hurrum ko addimo bada mawti ɓawa maayi ñanden maayi woore a rinɗinama yadamata sayyidu on wonde pullo on waali maayi otigal abdu hara jiyaɗo rinɗinama si tawi maccuɗo on masalan e moltaki wayi pullo mo so moltiki o waɗi pullo makko haray go ko warteteɗo ɗiɗi kadi haray hani kadi ko jiyaɗo. Saniya hukumuhu ñawre mum nde hukumu tadbiri ñawre huccingol aljawasu no dagi illa ida kana si wona laato a sayyidu pullo on la yamliku o mara jawdi go gayra man arada si wona on mo o faandi tadbiruhu huccingol lima rawa cheikhan saabu konko Bukhari Muslim filli an Jabir ko ƴetta Jabir radiyallahu anhu anna rajulan no gorko gata ɗo rimɗinno mamlukan jiyaɗo makko an duburin gay ɓawo min e makko fahtaja ko hatto jinni e fagala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ashtarihi minni tombo sodanta lan o jiyaɗo fa ba'ahu nelaɗo yeymo min Nu'aym immorde Nu'aym bun Abdullah bi 800 dirham temeɗɗe jeetati fa dafa ilayhi o ƴetti ɗimbuɗi o jonni mo fagala wi anta aw ahwaju minhu kam ɓuri hatto jinde e diiko salisan hukumatu nafoore mum hukumatu tadbir ñawre huccingol al irfaqu ko newende bil muslimi wonande julɗo o yurmingol julɗo faga yakkuno ko ɗi laati kal muslimu julɗo lahu harano woden mo abdi jiyaɗo wa yarhabu himo lerɗi fi taririhi rimɗingol mo wa yajidu nafsahu kono himo tawi hoore makko moɗo tarran ko o lorritorɗo ila khidmati faade ko ya kurkantomo kongo mo anasati e ko ya ittatamo wula wallitomo fay dabbirhu o waɗa mo rinɗinaɗo ɓaawo faynaɗo heɓa ajaral ittiki baraji ko rinɗini kon walla mi heɓat tawa kadi le o perdali o hattaki man fata aw nafoore o enen zamanan hay sa ihu ngotu zamana hayati e nder jamanu gurdan makko ɗan o heeɓi baraji ɗin o heeɓi nafa o yakkon kadi madama himo wuuri kono noon koye taw wiɗen toujours jiyaɗo rinɗina ɗon ta ɓuura ɗum woni tataɗal jawdi ndi. rabian ngaya mum ɗo hakamu ñawre mum nde hakamu tadbir ñawre huccingol hiya ɗum awalan yakunu ko laato a tadbir e huccingol ngol bi lafji ko saabu konngol wigo anta an ala duburin minni mi wattima ɓaawo an aw waɗu dabbartuka ma mi wattirima ɓaawo aw in muttu ma so mi mayi fa anta haray an hurrum ko a pullo wona ho dalika ko nandita tawni saniyan yutaku haray ko rimɗinte ɗum almudabbaru kala wattiraɗo ɓaawa badal mawti ɓaawa mayugol pullo on min sulusil maali immorɗe tataɓal jawni fa yittasa alahu si yaajani jiyaɓe ɓen sulusu fasulusu tataɓal utika koye o rinɗini wa illa sona ɗum utika koye rinɗini min e makko ɓe kadari e nder tataɓal makko ngal hada ko ɗum ɗo madhabul jumhur on madhab ɓurɓe ɗuɗude ɓe min assahabati wattabi'ina wal a'imma yenno saabu ɗum ɗon tabarru'un e ko golle yankinare golle naafila kal wasiyati no wayno wasiye wal wasiyatu wasiyele la tajuzu dagota ko fi actara min asulusi ko ɓuuri ɗuɗude tataɓal jawdi ndi. salisan in ullika si tawi woni wengama tadbiru huccingol ngol ala shartin
e dow sarti jasayno dago fa in wujida so tawi woni tawama a sartu sartu dubbira koye wattire ɓaawo wa illa sona ɗum fala aray hana e gawlihi sallah sallam sabu mako ne laaɗo almuminuna gomniɓe ala surutimi ɓe hoore sartiji maɓɓe ɗi falaw qala sinno wi in muttu simi maayi min maradi hada e nde namare an ɗo fa anta hurun haray an ko a pullo wa mata o maaya taharrara e aray o yawnidimo wa illa mi muttu so maayali fala yataharraru aray o rinɗinta par ce que o yattere sisi maɓɓe rabi an nayi ɗum ɗo yo juusino dago mbay ol mudabbir yeeyugol o ɗo waɗaɗo ɓaawo fiddayni fi ñamande wal haajati fi haaju yanɗo ƴettumane tawno ba ar rasulu sallah sallam nelaɗo allah yeeyuno abda rajulin maccuɗo gorko kana laatiɗo kaɗa dabbarahu tawi o waɗiɓe ɓaawo ɗima ra'ahu saabu ko yii kon fi haajatin e haaju hato jinɗo ila tamani faade coggu o jiyaɗo wa ba'ata aicha ko noon nene aichata radiallahu anha yeeyi kadi mudabbaratan laha mo ɓe waɗirno ɓaawo lamma e saharataha ko ɗum woni e saharataha tuma nde ɓe nangunomo ɓe yeeyimo hamisan jawabun ida dubbiratil amat si woni korɗo waɗama ɓaawo imana rinɗinirama ɓaawo e wayara kanko haami ɗum ko sowi ɗon fa waladuha jibingol makko ngol bi manzilatiha fa waladuha ɓiɗɗo makko on bi manzilatiha wonta e remplace makko yutak haray ko rinɗinteɗo ma ha wondude e makko bi mawtil maliki laha saabu maygol ko ɗum woni e jeyɗo mo li kawli Umar wa Jabir radiallahu anhuma waladul mudabbar ɓiɗɗo wattiraɗo ɓaɓe manzilatiha on ɗon wonti e place nene muɗum sadisan li sayyidi no waɗani kullon an yata nde o yottoto mudabbaratahu on mo wi o rinɗiniri ɓaawo li anna saabu on ma zalat o serali fi milki yaminihi ko jiyaɗo makko wallahu taala yaqul allah tawiɓe toɗo hino daala illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum wa qad ruwiya gumɗi fi llama jawasu dargol watiha e rendugol on an jamahiri sahaba e nder dental molanangal sahaba radiallahu anhum yallah so teɗuɓe toɗo on wele ɓe saabi an jeeɗiɗa ɓum ɗum law katalal mudabbar sinno noon oɗo rinɗiniraɗo ɓaawo o darike wayi sayi daw pullo makko fiyo hetto hoore makko heña batalara woni tadi biruhu ko rinɗinira ɓaawo kon walam yuta ko rinɗintake muamalatan lahu ka golludugol e makko binaqidi e saabu firtugol tasdihi fandunde makko nden watta la yusbahu ha hay o wontata toɗe almudabbaruna huccinaɓɓen e imana wa hatta la yusbahu ha hara wontata hande kadi almudabbaruna kala rinɗiniraɓe ɓaawo yastajiluna nde ɓe hawjata mawta mudabbirihim maayugol hucciɓe ɓe ɓen jim on no wiyeten almukatabatu fi ɓeɗo windodaɓe alif awalan taarifu andingol en ɗum almukatabatu windodaɗo abdun ɗum ko jiyaɗo e ya'tiquhu mo rinɗinta ɗum sayyiduhu pullo mum on ala malin e dow jawdi waddihi lahu ndi o jonnatamo ala najumin e dow geɓal ay aqsatin geɓe mo ayyanatin toɗɗaɗe fa yuktabu lahu hino windanama bidalika e ɗum sakkan imana geɓe geɓe andaɗe fa mata adda tuma kala o totti aqsatahu geɓe makko ɗen fi mawaidiha ha e no ɗe fodirano kanara e wonti hurrandimo saniya hukkumul mukatabati ñawore no windodugol almukatabatu windodugol mustahabbatun ko yiɗa ɗum le kawlillahi taala walladina yabtahuna ɗaɓɓoɓe alkitaba windodeɗe mimma malakat aymanukum fakatigon haray windeɓe in alimtum son andi fima maɓɓe hayran moƴƴere watum jonnoɓe min malillahi mabɓe jawdi allah alladi ndi atakum wa qawli rasuli e mako nelaɗo allah sallah sallama man aana gariman kala walluɗo ñawliɗo o haasiyan ma haɓo jiyaɗo mo kataran ma windodaɗo fi kitabati e windodande makko nde azallahu llahu allah ɗoɗi no yeymo yawma la zilla illa zilluhu famike ka e salisan ahkamuhu ñawji mum ɗen lil mukatabati no wodani oɗo windodaɗo ahkamum ñawji hiya ɗen awalan yataharraru ko yo heɓilano almukatabatu ko heɓilo almukatabatu windodaɗo on inda daf'i sanga ka o jonnata akhira istin sakkitorde geɓal ngal min nujumi kitabi immorde juɓɓudi e ko windoda kon yataharraru ko yo rinɗine ɗon e ɗon kisandi maana sanya almukatabu windoda ɗon abdun
ko jiyaɗo tajiri alayhi toga e makko ha kamu riɗɗi ñawore maccanga ko ma baqiya ma dama no heddi alayhi makko dirham wahidum samparam bajjo dirhamu bajjo wandala goto ennere goto en français fa en tant que no heddi ko remboursage haray hani ñawre makko ko o jiyaɗo li kawlil adidi sabu kongol kontore ɗuɗo nde min sahaba ولرواية إسحاق في الله أمر بن شعيب أن أبيه أن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أماك المكاتب من دار دي عبد كوجيا ما بقي أن تنكون هدي عليه مكو درهم غوتو ودوني معجزة يقود. طيب ثالثا تتظن يجب هنا وقتي على السيد أرى وأنا يفوز لهم يلتقين rewtoɗen ɗum ɗo ha moƴƴa famen noon si wawen feƴƴude wallahu a'lam wa a'lam.